عزيزنا ماس فريد يخدم كان كحريش الكتريسيتي ذاغني يضرا حريشه كي غنينك دوين انت حوايج طاس ذاكي ذي كوبيك يضرا تقبل يواشولين تقبيليين ذاغني سوا انت ديوا كني تخدمض اصلا تخدمض ما الا ساعات كان وهورن كحريشه كينيا. Oui, la salam alaikum, bonjour, كني فريد فيرا إلكتريك bien sûr سوالنا نعطيك حاجة sur la communauté pour tout ce qu'il s'agit des installations électriques, les changements de panneaux, les entrées électriques d'arnais, de 100 ampères jusqu'à 200, 400, 600 ampères. تفضل dans le chauffage, تراونا بما نسكسيت. Un chauffage électrique, bien sûr, soit en plein, soit en convecteur. On ajoute des compteurs, les compteurs d'Aran. L'un des derniers, c'est les compteurs d'Aran. C'est pareil, on Navara. Les encastrés, tout ce qu'il s'agit des travaux électriques et tout ça. Il y a une intéressante, il n'y a pas de problème. تلف كسواد دعني قبات داغا كاري بتي خدمك كحريش البلومبيا الحريش دعني توقفون سوتور داتاس حريشه كينيا داكي الحمد لله سوتور la communauté n'a soutenu داتاس plombier pratiquement tout le temps demandé de grade. Et nous faisons le service complet qui concerne la plomberie, que ce soit pour protéger Khamen à fléropoulement d'eau, pour éviter, comment on appelle, du gel de tuyaux, pour déblocage de drains, pour inspection de caméras, pour les drains. Et داغ انت ملي تبوسا كيني توغنيت يوكدي داغني غتسنعطض دا شو تزمرض تخدمات نكوني داكي غاتي براتيكمون باش غادنيني قياح داكي غاتاك لا كوميونيتي غير شو حوايج جون كي دومين لا بلومبري الحمد لله حتى لي بروفيسيون كي كلان داكي غاتيه القبايج il couvre pas mal الشوايط حوايج داخل بخامو مدان.